panjang hidupku. Yesus, ku mau menyembahmu seumur hidupku. Engkaulah Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya besar kuasamu. Sungguh hebat kasihmu, setiap saat kau menjaga. Sungguh ku rasakan kasihmu. Magisisa to kapod isuang samaya. Pinarahingan isong kerjaan sorga, kung sikaw dat tatuang iti, kano kagahay dat kapagyamong, kapagyampay dat maya kaisisan dat sambayang tatuang luway no. Kung sikaw tu ahakon iti piramutan dahay, gisambot. Ay lumis piramutan man tanda kaimpunan, gisam da pupusan. Pengka nagipakinangahan dahay nga asam bulu, tarimon dahay san tabot ay bulayan, panambarasan da tatong baynom, yang payad ginaw pangukab. Pengka ako nagi dat mangait diti boras-boras no, nga anuano ko kumilaan, kasi rebound na ginawo, gisambot asilid iso, apawayaan, dat berkat diti panambarasan da tatong baynom. Tinasambayang dahay isong Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong tatuang kat insan po kumadati, kung sikaw to kano to kapag yung pagkagod tatuang iti. Siyaw to nabayaan not ay siaran dot khotbah di tadaw di bayno. Nga pengkurah piyahom alan santo kod timpud orikot nga ay agampot dahit kapag yung payan datin iswang kat khotbah dat tulandat antakan tadaw sabat. Tatuang bayno, tulo na po panamarasan dati nga kosonongon di natagak. May dati imbulayay iso o kantakan, iso oralan dat sinusuyan, isuang kitab Samuel, 1 Samuel, 2 na po dumapat, oy on takonopolot, satu pasal. 1 Samuel, 2 na po dumapat. I Daud pinapologos di Saul dot pempasi. Mini Daud dahilo, minion dahilo intirungan dan nuluhon, ipinungaranan dat Engedi. Saira na po nakauli Saul, mantad dat minay pumagusad di tulon na Filistin. Numandi siya po hilo dat ay hilo moti Daud, hilo padang gurun Engedi. Minus Saul lahawa at 3,000 tulun it napili-pili na siya mantado pa yung pulit tulun na Israel damoy paghihumbi Daud itulun-tulun di Daud hilod nuluhon batu kambing hutan. Ayat kumapat. Nakorikot siya dahilod kandang-kandang ka domba idi sandaralan hiri na didat harhogwa dahiri sinumuangi Saul dot membuang hajat. No, di la kamuan na membuang hajat tiloy.
asaraw ko na po dila membuang hajat nga miagal ko may tai ko pay kukuro nga kakitanan na po dati dilo o hindi kami netay nga nakodop nga idawd na pom itulun-tulun daw yelo na pom panangid hiriliku didit gua danay isaul suwango. Ayat kalimo. Paboros di tulun-tulun di Daud, kuma Daud. Tok kom norikot na mati pinaboros sa kinarahingan kumadia. Dot otapot tot man ku patahako kumasangod ku ilongon nu. May no paburuo nunuit osonong ko kita nu. Tungag ni Daud. Ongoy na siya suang dat minay insomok di Saul. No pinaburu di siya. Ngoyo na siya ongoy na siya pamumpod dot jubah di Saul. Miyampaid pakadada. Pakadada isya minisuang nailanam puncah baju borosan na pod hitilah ongay na pomompod di jubah di Saul. Ayat ko-6. Hirino dito kom motod-kotod po ginaw ni Daud tu isya na po nga minomompod dot jubah di Saul. Kadi siya di kumadi tulun-tulun daw. Poin sa duo na dakinarahingan mantad doho dot moy do popowon sayo kud miagalid di kumati raja. Tu isya na pati nga tulun di naurapan dakinarahingan. Hinggod ay imoy pangama di siyo tu isya na tulun dot nurapan dakinarahingan. Manta didim idaud na padi nga minangan to bidi tulun-tulun ngay miyampai boros idi aisyo mogodu hisyo diolo dot mongoy pamatay di Saul. Dadamo tidi Saul na padi nga naposik minanong kia dagua idi popolambus sa tindalanon. Tungag ni Daud sinumaliwan naman tadagwa idi ay minamalak kuma di Saul lahir panangid likod kanapos siyo tuan ku raja taingu di Raja Saul singkatud na hi Daud dat gisang bahilad nakarikot ta itana o pemurasan di siyo kanapo di Daud kuma di Saul nakuratu iya na po makinangaw da boros-boros si tulun na mo boros dat idaud na po nga mumbaldah dat mamatay dia ka mencelakakan mo ila ay na dat tadaw do bay no miyampay mato no sandiri da kokito da kinarahingan na po papatahak dia isuang golonganku dahiti gua iti. Hara tulun do manuhu dahod may pamatay dia. Nga, pusa ko kumadia. Ako di minay pangama pia dia. Tu iya na itulun dano rapan na kinarahingan. Intangay na po ipagulo, malahing ko intangay nagi kadaw hinat jubah nu dat isuang golongan ku tunay ku pompodo nga miyampay ako'y minamatay dia ilaay na dat nakita nu iti napolongon ku nga pulang mantado karaton ako minamon sa duso kumadia hali piad iya na po nga mamagusa doho
miampai tamodon do may da pamatay doho. Kinarahingan mila sumilid hakim ba ipili tanto may da kinarahingan na po nga membalas doho kumadia nga iti na polongan kuhom amu minumang dia. Het ko padam limo. Montok ko isay raja Israel at sumuliwan at may sangod. Isay nang kudi gusawan no. Tasun na patay. Sangina na kuto. Sangina na kuto kadi Raja Daud. Tu kinarahingan no mamahakim mamuto sa ipilitan dat iyohom iya moy dad isyo na po nga mangintong dia papaindalan dat nunuhi tamodan nu manahak kakaadilan kumadia papaydu doho mantadlongon nu. Jadi kaboras na po di Daud datia galidi kumadi Saul kadi di Saul boros nunang kudi ni tanah kui Daud kasih. Katalib bapadi ato pilon sud no di Saul minihan. Kano pa siya kumadi Daud iya na pamlobi ko otopot tamantad ko iyoho tu iya na papaburud dun ito sonong kumadoho sedangkan dat iyoho na padahom papaburuid arat kumadia. No kita nuda tadaw do bayno da sangkuro nangkud iya na po nga papaburud ito sonong kumadoho hali piak kinarahingan na po nga pinapatahak doho do hinolongon mo nga iya na po ako minamatay doho. Ayat ko na hapon. Sayra na po sang ulun at kano di sangod daw, sarahan to di dat paiduan daw, pologosan dat mamanaw miyampaid. Salamat. Man nadak kinarahingan sa muliyay pasanongan no. Da santa banunuhi pinaburo no kumadoho. Data daw do bayno. Ayat kaduna pada misa. Mantadidi. Nailan kuno di kopyo dat iya na po osilih konda sangulo na raja jabatan raja Israel tatap po ogirot isuang dolongon nu. Manta didi bersumpah no kumadoho demi Tuhan de iya na po nga ako memugas ako memunso do katurunanku anagi memunso anagi managa kitingaranku isuang do keluargaku hiri na dit bersumpah Daud kumadi Saul uli na di Saul dahilawalay daw Daud dapom itulun-tulun daw nga minay dahilod intirungon danuluhan kubuh gunung. Ailan dati dot sayra na pod nakoylahi Saul da ino pa'y sumolih di siyod ay jumadi raja nga Daud. Pahingkuro kayo. Ako pa napasan di tugas no. Ako pa da nakapinsin nga ailan nunam isay sumoli. Jadi okon po dito mo inupagyahit o kon di karatan dot oritan di nga mo inupagyahit Daud sangod nga hirin ororoyohon na tulun no kadilo mangala Saul lo boribu-ribu nga Daud berlaksa-laksa pa magilukong-lukong na dihit kausan di kapurimanan di Raja Saul dahilo. Jadi gusa-gusawan di Sauli Daud do may pamatay nga sayra dat tadawid di haro kasiwatan di Daud dat mamatay ka daw di Saul nga ay siya numan patilambuso it ay kasiwatan di numan anuo asya numan anuo do mamatay di Saul no kasyo
Kui mila mamatay dat isiya na pala nga napili da kinorohingan, naurapan da kinorohingan. Tok iya na pod harap kasiwatan dat yadim aluan pa di hingga pa di aluan. Iho nga yadit kuno aluan ay. Dat gusa-gusawan kad siya may pamatayam harap kasiwatan num tok hingga pa di aluan dati. Nga no kadi Daud. Isiya na polam naurapan da kinorohingan. Kui milad mamatay siya ka. O kita dati dat sayrad oray tanilo kamanda naurapan. Ipagilitan dati dat timpud dondo nga haray ti kamanda pangurapan. Pangurapan dat ang sitar sebagai tong ketua gereja, ngo diakon, diakonis. Ilo na pot pangurapan ilo nga paingkuro da ko'y osoro, mila tumagak ka amo. Mila nang ko tumagak ka amo. Iti na pot pananudan dati kumakinorohingan, miyagal ko iti pojuon to ko baptisan. Miloh nangkud iti na po baptisan iti nga batal. Buli ka? Batal baptisan. Ngano pa di painsama ka karay tilat pangurapan nga mila hinangkud ilo na po pangurapan nilo nga batal. Pangurapan sebagai sangulo na masitar, ketua gereja, tay ko diakon, diakonis, mila nangkud abatal ilo. Ngayon tangan to kano po Raja Saul, kano pod kinarahinganom, ongoy nukasyo, ongoy kagu pagihumbawagu, tu Isaul na po natulak kuno ka. Jadi iri no din naurapan ni Raja Daud. Kaman na po nga, ina po di pangurapan di Raja Saul nga, painghombi no dit ay niadahan da kinorohingan ni siyo. Nga, ina po kita dati mantadot kasatiaan, kasanungon, kahormatan di Daud. Hali piyah dat Raja Saul ditolak oleh Tuhan. Nga, haro hikasariit rasa hormat di siyo. Nailani Raja Daud Saul lopatim naurapan na kinorohingan. Halip yan niadahan kinorohingan nga ina pa'y rasa hormat kapurimanan dat auramat siya kumadi Raja Saul nga haro kasari. Ay okitoh di dati dat ilo pangurapan ka daw nga iya di na gibo. Kada to kono po musarod ay naurapan to kono po tay ko naurapan ni pagaway gereja nga aiso no diho kasalahan dat tay ko aiso na painsala do awonsoy. Raja Saul sendiri naurapan maya di Nabi Samuel nga sinuman sala ikasari. Kada na dati silihod iso at ay pawayaan do popoindalan dat nunuhit pointangkid tay ko it aosanong da hinggan ina paimpahan dati nga ilo pangurapan. Kada dati ilo pangurapan dat ay sumilid iso at pawayaan o popoburu di kepentingan pribadi dati. Suway ko ino pahiman dati pindalan nga miyontok dat ay kepentingan dat pelayanan na kinorohingan. Tu iri nagay tamodon do hiri. Jadi sayra na po dat
iko boboyuhon dati kapihunung di korohian da kinorohingan kamun pa nga ipangurapan nga pintanud na ngay dahiri ikamun da batal no borit yadi ino pa iko boboyuhon dati nga momon said ino pa hit pangurapan dahiri nga pisok tumanud dot ay menurat ti pelajaran dati tatuang lebay no iti no po kaboboyuhon do osonong nga kita dati mantad dot ay ralan koposyon di nawayaan di Raja Daud tinumuguang di Raja Saul ino po hikaboboyuhon do osonong hilo nga haro kasari ti kamondot rasa hormat montok sangulo no tangana sekiro piagalon dati ti kantakan dat koposyon dati da timpu bayno miagal ko hila sikul sayra na pod painsuang toko dit sorohon no di sangin sikul toko bo isi sokalas dati apa saan mo titi sumikulot ngono no po sorohon no po kago nga hingga di opudan ay so pon tadi kah de yati lah di lain tahun 1 2 3 4 5 6 isang tahun na 6 tahun sambung na sekolah menengah tingkatan 1 gisam tingkatan 5 piron di tahun podo miso sambung na kagud it lobi kakawas kairi sorohon di nagi iskolaran na menengah nga podo miso tahun oy yadit ay dadi asapan himan kopyo nga mo ni kita daw painsuang takon hirid hirik kalas sumuangi sigu no kadi ketua kalas ba ingkakat ko ka mingkakat ngai takon no selamat ponoso osanong kasuabon tay ko selamat sejahtera sigu ka suway na hitid sikulan na hiti suway na hilad pangajaran di Eldo Doroni selamat pagi sigu suway no mo ito kadilad sigu Edson suway na hit osanong kasuabon ka magisusuway ngay lagu-lagu may dagya di ako rakamo man takay pakinong paingkukura selamat pagi sigu dinado kayo magisuway-suway mo ti nga ino po hit ay sayra sumuang isigo ba kano tumungag ka di ka to kelas nga insan tumungagom mo borasat selamat pagi cigu teka selamat sejahtera puji Tuhan tu iring nga papakitad ino pa ikasonongon dahiri maya da hormat nga haro pa kasari hali piad haro hiit ay mo boras it ay popolambus nga so kurang-kurang at mingkakat kasari ibon lagi hirinon natudukan toko sebagai tanganak sikul sayra karuba di sigu dahiri sikulan nga mo boras takonon selamat sejahtera igu ka sanong kaswabon igu ka sayra karuba impiro karuba impiro no mo boras mongilag ngay namakunda saro ko pia karuba asadu pohom wah motan kota do ginawon it makipipion no mo borasit selamat sejahtera cigu ka ya dia ko di lain pakita kuno pa sigu nga to komunda mantadod mo borasat yadi tu iso dia tanda hormat jadi irini papakitod ino pahit polombusan dati nga haro hindi hormat haro kasopan hiri kumadit mangingia isigu-sigu ngai nga kita dati da timpo bay no iti na po di ko mundo hormat
nga mumbal na dit o silid iso ikaboboyhon dito sonong halipiat o sonong nga sa ginumo na pwede nga mumbal na tumagak dat timpo do bayno. Kita dati dat yelo na po'y hara kuwasa nga miyagalid dit pain sala na gimangko di. Pain ko rekomenda hilo. Iati na po sumikul dilay dom bah. Hara na po kasilapan, kasalahan no dila sikulan. Kada nagi pasunod di molohing. Saputan ko na po dila sikulan. Insan kasaputan dila sikulan. Pasunudan no dit molohing. Saputan ka pa kaagod. Ino, nagyadya ka. Nga iri, nagi may minamon sa iati na po nga nasilih ta katulon na timpubay, no? Belum nakura, maritus lumimban. Yoho nga muho, takuid, ay. Sigo, kadit imbulay ti kamo yun dat sakira mo namboras tako dat ay miagal ko isikulan. Sigo, kadit imbulay diti kamo yun dat abuli manapot tahila sikulan. Nuno, makina yung punan hindi. Nga intangan to ko na po hit komen di tangaw lundat arait ka manaputom idohon na kita la ay so ito kita kudot ay mogodo do manaput i-komen nga isa na kay laswang ginawa di ulo la komen na po nga no madit no di kinempunan ni dito na di obuli yung kuragyari go nakura marito na di obuli bay no aya lumagad na tinggoran yan di matirasam nakanta o sanang piramutanit din soro nga karikot pada 30 minit lah jadi aiso ina po dihit manaput momikot manapu nga di kasagan na timpubay no nga sorohan to kono po yati dit sinumikulom iri nagi kamoyan ko ditenod iri ni minamon say dati tulon to ka dit timpubay no ito nga sigu kana po dihiti nga kasala o kita dati ipangintangan ni Timolohim nakura to kasala sayra daman na hakilon gumo kopya karaja kumalatanganak nga aiso no gitakon nga pasalawon ni Timolohim oy gumo no gidi kopya karaja ruma do kayo kadi Molohim aiso karaja ruma takon nga ay nakura dito ako sigo anuan na karaja ruma kakagumuhot ilo na kamoyan dat ay itinopolito nga sigo nga managi pasalawo manahak nga sala so kiro dot manahakot girid di takawas nga muhot na kagod ay nakuro dito akawas so girid no kakagumuhot onuan na to siriba nga nakuro dito siriba girid no kakagumuhot hara na po bohiton git ako no ko isuang nad pendidikan nga nakumbala ko na ikago do atua pengawas asrama di laid lah minsan tadaw lahawa ako dit ketua wadan hiti penyelia makanan hiti kasyo hara na pohot pegawai may uhot dia deteno sekira daharo muhot dia det pengkukurohot pangakan ngakan ko dihitid dewan makan kana pemuhotom man no pod sederhana ngai no po kanto kasyo nakura tu sederhana ngai
sekirad kangkong tao kumpay ka no kopihot makanan ka nga nagi otumbayaan. Sekirad iati kangkong nga akinsilgan day siyo di kamon di bo. Jadi kasih mana po sederhana ngai no po ka. Jadi ito nga sigu-sigu dati nga haro itimpu-timpu dat it kaintalangi ko puri mana natin di bo. Manahakot akawas nga iwalo ni manahakot o siriba iwalo ni hiri na di mintalangan day sindinggat kulom isay di painsalat ako na kahilo kaki. Ore tanto ko na lamegal ko ilo nga pulis. Pagaway pulis. Manangkap pidi nakasala nga pasalawon to ko. Hali piad ina pa itulunid di nga maninduol, mamatay, tay ko mangancam mo mamatay, tay ko nununo pa'y kasalahan di siyo. Ako na kayo pulis, itipya ka mo na kahakiman nga tok. Iti nagitulun-tulun dat iti nagirayatot ang asampin to mo daw mahakim mo timpo bay no bogi. Miya galit dit ata ko na otumbayaan nila tong hakim ngay. Tu paingka kalau tong hakim nga paingkahi katirayat. Tokoy. Kung kita na po di nga iati na po hom nakorikot takod isuot ay nakagampot takod isuo kantakan do po pagkitod ino po hit katumbayaan dati nga iati no. Iya di iati na po yung tapot tulo na po swayom po yung sala. Iri na di ko kuwaan dat ino po yung tindakan di Daud kumani Saul nga o kita dati dat haro ko pentingan da montok dati pubay no. Hinggad mila to ko popakitad hormat hali piad kumadit musu-musu ngay it sangod-sangod ngay. Hali piadat ait miya galidi nga ino pa'y kantakan idim pasarahon dati o kumakinorohingan. Ay, tapoti mo tigi hagi. Timpo na po bay na hom. Miya galidit. Iya di iati apa yung tapat bo. Iya di mingkay lamila no borasa no mingkay layla bo. Iya nga kapuri man ako igad. Asaru ako id. Ay, patut to iati dati bo. Iti dia patut iati. Korikot to ko na dititikot. Iya di kapuri man to ko iati no kaylo. Nga turianan to kolot pinatudok di Raja Daud. Papakita to ka hormat kumat tulun di paimpatut kumat ay kantakan di paintopot ikosonongon kada nadad atagak kumat tulun sa pitulun hintangan to kano po isiyom hali piad harok kasiwatan di siyo dat papaindalan na nunuhit ay penuhuan di kombolutan. Bahkan mungkin isiyo sendiri bila papaindalan nga ay ino pa'y hormat di siyo kumadi sa ngulo na naurapan na kinorohingan nga pati lambus kasari. Yati sebagai ay pananu da kinorohingan hali piad o gumuot ay cabaran dat awayan dati nga umbalan to kay dat papatilambu silot koboboyuhon dito sanong hali piat timpu bayno mumban na tumagak ipagilitan dati. Ikalansanan dat ilatang anak dati aya ilo padadi imbulayan ilo nga ya digusawon to kaloot ilo piramutan dat ya ditumagak 2 bar pata kita ko ilo padadi iponongit tangan akot
mandati la imbulayay bo nga idit ato kono kasampatkan telo nga munto ko iyati sebagai pananod da kinarahingan iswang dot kay sisan datid gereja keluarga nga may to kono pati lembu sa ilat ay rasa hormat menghormati kumad molahing tanganak o ramat kumamolahing ihati kadaw nga o ramati kadaw kumala tanganak papaindalan tokod nunoy apatut itaguangan da tulun sa pitulun kinarahingan makiano to ko panguhupan da kinarahingan may dat inapahit lisih da kinarahingan nga patilambus kasari pasilid iso at kagarasan nom ay pangigiton natin iswanggat papaindalan dilo kaboboyhon dit osanong di mumbal na dit tumalok hitid pagilitan dati. Kaya kung sikaw dot kasiwatan dot titutong bay no, mantadidi, kano misisot takod isuang sambayan. Kinarahingan isuang kerja sorga, kung sikaw dot tutuang iti, isuang gatimpud oniba, nga nakano kagoy haid minangimbulad iso, o kantakan, di minagangat dahil hara kasarit kahormatan dahay kumad tisom tiso kumad tulun sa pitulun lobi pondod isuanggot kay sisan dahay tumanud dia kumad kinarahingan o gumuot kontobon kay bayatan dahay gisombot iti na po hormat dahay kumad tulun na suay nga mumbalo tumaluk nga may nahay uhupay may dat kanu he patilambus sa kaboboyohan itid ikaboyhon to sanong haro kasariit ginaw dahay patilambus sa papahimagan niti hormat umat tisam tiso umat tulun sa pitulun labi pondo dat ay iyahay nga haro kasari dahit hormat dahay kumadia sebagai gampamasi dahay tuang gabay no makiano he panghakan no kisam makano he darumihat tadaw da suwab pasik yahay papatilambus sa buru-buruon kapag yampay kagoy yahay dat kay sisaniti dat tuang da suwab tinasambayang dahay so rantuhan Yesus amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati puji Tuhan ay lumis kago piramutan natin at tadaw suwab, tatuang na suwab. Hinakaw po, sanong-sanongan natin ni Pida tatuang ubay no. Ba, sanong tatuang kumad ay sanan to ko.